Bat bi iru, bat bi iru.
Egun on guztioi. Jauna gure artean da egiaz. Bere bizitza eta hitza deigarri dira guretzat. Kristori jarraitzeko gogoz, haren ebanjelioa onartzeko asmoz, eta ebanjelioa horretan seme-alaben askatasun osoa aurkitzeko pozez bildu gera. Askatzaile gertadakigula berri ona. Hasi dezagun gaurko ospakizuna, zein gozo eta ederren abestuz. Zein gozota ederdan anaioka alkartu eta lanok batera jainkoa goratu. Aitaren, ta Semearen, ta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Nahi arrebok, Eukaristia honen hasieran, eska dezagun jangoikoari bihotz berritzearen grazia, horrela paketzea lortuko dugu geure buruarekin, gure anai arrebekin eta jangoikoarekin. Jesus jauna, aitagana garamatzan bidea. Erruki jauna. Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituen egia. Kristo erruki. Jesus jauna, mundua eraberritzen duen bizia. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintzazeruan, aintzazeruan, aintzazeruan jaunari eta pakea lurrean gizonari eta pakea lurrean gizonari. Aintzazeruan, aintzazeruan, aintzazeruan jaunari eta pakea lurrean gizonari eta pakea lurrean gizonari.
zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari. Eta pakea lurrean gizonari. Eta pakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Izan dezagula beti, jauna, zure izenarekiko begirunea eta maitasuna. Ez bai dituzu zeure eskutik behin ere uzten, zeure maitasunean sendo jarri dituzunak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Jeremías. Dijo Jeremías: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios.
San Paulo apostoluak erromatarrei, zenideok, gizon bategatik pekatua mundura sartu zen bezala, eta pekatuaren gatik heriotza, eta horrela heriotza gizon guztietara zabaldu zen, guztiek egin zutelako pekatu. Legea baino lehen mundua pekatua izanik ere, ez zitzaion inorik pekaturik sartzen. Legerik ez zegoelako, baina hala ere, Adanen gatik Moisesen garaino nagusi zen heriotza. Adanen hutsegitearen antzeko pekaturik egin ez zutenek gain ere, eta Adan etortzea zenaren iduri da. Graziarekin ez da pekatuarekin bezala gertatu. Izan ere, baten pekatuaz guztiak hil badira, askoz ugariago zabaldu da guztientzat jangoikoaren grazia eta doaia, gizon bakarrik esker, Jesu Kristori esker alegia. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Aleluia, aleluia, jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por 1 céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Jaunak esana. Gaurko evangelioak beldurrari buruz hitz egiten digu. Beldurra egia esatearen kontrakoa bezala. El evangelio de hoy Cristo nos presenta al miedo como lo contrario de vivir en la verdad, como lo contrario a ser instrumento de Dios en este mundo. ¿Qué nos impide ser con palabras y con actos verdaderos hijos de Dios? El miedo. Gure ekintza faltsuen eta okerren atzean, sustraian, beti beldurra dago.
beti beldurra, beldur bat. Baina beldurra modu honean erabili daiteke. Hay un miedo que es malo, que nos lleva a encerrarnos, a no tomar decisiones libremente y a no vivir en la verdad. Pero el Señor Jesús hoy nos dice que hay un miedo que es malo y otro que es bueno. Al miedo malo le llamamos miedo, pero al miedo que es bueno le llamamos de otra forma, temor de Dios. El miedo por un lado y el santo temor de Dios por otro lado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Beste gizonen edo emakumeen beldurra duenak, beste gizonen edo emakumeen beldurra baduzu, bestek zer esango, edo zer pentsatuko, edo ze etiketa jarriko dizuen, beldur honek esklabu bihurtzen zaitu, besteen esklabu. Beldur hori ez da ona, eta ez da sanoa. Baina badago ona eta santua den beste beldur bat, Jaungoikoarenganako begirunea. El santo temor de Dios, que es algo bueno. No significa tener miedo a Dios, Esto nunca, esto jamás. ¿Cómo va a tener un hijo, una hija de Dios, miedo de su padre? Es inconcebible, no es sano, es otra cosa. Pero dice la Escritura, más de 30 veces, dice, el inicio de toda sabiduría está en el temor del Señor. Mirad, hay un miedo que nos hace ser falsos, una copia barata de lo que estamos llamados a ser, una sombra de la belleza a la que estamos llamados. Pero hay otro miedo que es sano y que es santo, el santo temor de Dios. Y este temor de Dios nos coloca, nos pone en el camino de la belleza, de verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es el santo temor de Dios? Un rabino judío lo explicaba así. El santo temor de Dios es el temor de caer en tu propio egoísmo, en las manos de tu egoísmo. Es el miedo de no vivir una vida de belleza, el temor de hacer cosas feas en esta vida, el temor de que, como fruto de que yo viva una vida egoísta, me encierre en mi soledad. Hau da gure benetako arriskua, Bizitzeko arrisku batzuei ez diegu beldurrik izan behar. Badago arrisku bat, beste gutaz zer pentsatuko ote duten. Nori inporta zaioi, zein inporta zaio beste gutaz esango duten. Gure bizitza, gure zoriontasuna, ez dijoa horren arabera, bat ere. Pero el riesgo de hacer mal al prójimo, ese sí que es un miedo serio, eso es serio ya. El riesgo de arruinar nuestra propia vida, nuestra alma, el riesgo de arruinar un matrimonio, el riesgo de arruinar una vocación, el riesgo de llegar al final de tu vida y ver que no has hecho nada importante, nada que haya valido la pena. O el riesgo de llegar al final de la vida y darte cuenta de que has tenido en tu vida ocasiones de ser noble, auténtico, de vivir según la verdad y que las has rechazado. O el riesgo de darte cuenta, yo he amado a alguien de verdad o he vivido con el freno de mano. Eso sí que son miedos serios. Estos sí que son miedos importantes, los que tenemos que afrontar. El riesgo de pasar por esta vida y no hacer nada de lo que teníamos que hacer. Eso es el santo temor de Dios. Y son riesgos reales. Posible da hau gertatzea, posible da gizon bat edo emakume bat egiaren arabera ez bizitzea, posible da
pertsona batek bere bizitza desaprobetxatzea, edo gure preokupazioak 4 zentimoko gauzetan eukitzea, bai. Tamalez, baietz erantzun barra daukegu, posible da. El santo temor de Dios es un don, Es un don del Espíritu Santo, el tenerlo, el vivirlo esto, el afrontar estas cosas, el tener miedo de la no belleza. Es un don de Dios, del Espíritu Santo, el primero, de hecho. Nos da el sentido de lo que es importante en la vida, del espesor de las cosas, de la importancia de nuestras decisiones, de que seamos nobles, que busquemos la verdad, que busquemos la voluntad de Dios siempre, en toda cosa. Y nos hace sentir también horror al pecado y horror a lo que nos hace escapar de las cosas pequeñas, de las cosas que no valen la pena. Igual están de moda, pero no valen la pena y que no nos llevan a la belleza. Y nos hace concentrarnos en cosas serias. Zeintzu dira gauza serioak? Zeintzu dira bizitza hontan pena merezi duten gauzak? Vida, maitasunean bizitzeko daukagun beharra. Hau, barrun daukagu, barruan idatzita, Kristok hangoikoak idatzi zigun munduaren sortzetik, gure jaiotzatik, edertasunean bizitzea, beida, guain, batek esaten zian meza hasi aurretik, guain beldur asko daukeu, beldur asko daude, garai hontan, danok ditugu, ze gertatuko zait, ze nire familiai, hoi gertatzen bada, beste hori, beida, Kristok ez digu esaten, sufrituko ez degunik, edo gauzak beti, guk espero deun bezala, edo ondo joango dienik, baina badauzeo zer, edo zer gertatzen bada ere, guk bizitzen bali madeu, guztiz beteko diguna bihotza, guztiz. Egun bakoitza opari bat bezala bizitzea, hoi da bizitza, Egun bakoitza opari bat bezala bizitzea, eta jangoikoak ondon jarri dizkigun pertsonak, bihotzez maitatzea. No tengáis miedo de las apariencias, dice el Señor. No tengáis miedo. ¿De qué nos habla hoy Jesús? De una libertad maravillosa. Nos invita a entrar en una libertad que es maravillosa. No tengáis miedo, dice, vuestro Padre tiene contados incluso los pelos de vuestra cabeza. Gaur ez da edozein egun, ekainaren 21, San Luis Gonzagaren egun hontan duela 2 urte, jaunaren eskuetan utzi genuen Mikel Biain, gure parrakoa izandakoa, ez hori bakarrik, duela 4 urte ere, egun hontan, Don Jose Maria Larrañaga, Aizak, Txortenak ere, mundua gutzi zuen, hangoikoren eskuetan bere bizitza gutziz, aitaren gana joan zan. Hau da benetan, bizitzea pena merezidon bizitza, fruituk ematen dituna, ze satisfakzioa, bizitzaren amaiera iristea, bakoitzan amaiera, ez dakiguna noiztan, eta esatea pena merezi izan do, eta asko. Eta pena merezidon bizitza batek fruituen arabera, maitasunezko fruituen arabera neurtzen da. Goazen eskatzea jangoikoari gaurko egun hontan, beste gizon emakumeen beldurra kendu, eta jangoikoaren ganako begirunea eman diezagula. El Señor nos conceda vencer ese miedo, que es posible vencer, Es posible vencer gracias a Cristo y que se convierta en una libertad maravillosa, que no tengamos miedo de la gente, de la sociedad, de las apariencias, que son cosas de las que nos preocupamos, siendo realistas, que
que sintamos ese temor sano, santo, de no vivir en la belleza, de no amar de verdad. Pidamos al Señor que nuestra vida dé frutos de vida eterna. Ondela izan bedi. Aitortu dezagun Elizaren fedea. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Sinisten dut jainko aita alguztiduna, zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Maria Virginiagandik jaio zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jetxi, eta 3. egunean, hilen artetik piztu zana, zeruetara igo, eta jainko aita alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia. Amen. Gure begirada jaunari zuzenduz, itxaron dezagun konfiantzaz, bere salbamena. Frantzisko aita Santauren alde, Jose Ignacio gure gotzaiaren alde, apaiz eta zerbitzari guztien alde, egigun otoitz. Dezagula, zuk maitatu bezala. Por los gobernantes, para que trabajen por la paz, la justicia, la libertad de conciencia y por socorrer las necesidades de los más pobres. Roguemos al Señor. Elkar maita dezagula, zuk maitatu dezala. Jaunari eskaintza bizi direnen alde, gure elkarteetako erlijioso eta erlijiosoaren alde. Egigun otoitz. Elkar maita dezagula, zuk maitatu dezala. Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias y por los que cuidan de los pobres y de los enfermos, egigun otoitz. Elkar maita dezagula, zuk maitatu bezala. Orain Eukaristian igandero bezala gure hildakoak presente izango ditugu. Eska dezagun jaunak betiko atsedenean arditzala, eta guri hemen gaudenoi betiko biziaren itxaropen sendoa eman diezagula. Eska diezaiogun jaunari. Dezagula, zuk maitatu bezala. Jesukristo jauna, entzun gure otoitzak, eta utzi guzu espirituaren indarrez, gure fedeaz inoiz lotxa ez gaitezen, baizik eta usardia ez aitor dezagun gizakien aurrean, azken etorrerako egunean ere, gure aldeko izan zaitezen zeruko aitaren aurrean, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, eskaintzen ari garen, paketa gorespen sakrifizio hau, garbitu eta berritu gaitzala, gure bizitza osoa, zuretzat opari atsegingarri izan dadin. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da bai, zu gorestea, jauna, aita guztit santua, egokita zuzen guk zuri, itunaren eta pakearen jainko horri, eskerrak ematea. Zuk, Abrahami deitu, eta bere lurraldetik ateratzeko agindu zenion, eta herrialde guztien aita egin zenuen. Zuk, Moises sortu zenuen, zeure herria askatu, eta agindutako lurraldera eramateko. Zuk, historiaren azkenaldi hontan, zeure semea bidali duzu, gure arteko bat izan, eta gurekin erromes egin zedin, gu pekatutik eta heriotzatik askatzeko. Espiritua ere isuri diguzu, nazio guztietatik herri berria egiteko. Herri honek zure reinua izango du jomuga, zure seme-alaben askatasuna bere lurralde, maitasunaren agindua bere lege. Zure ontasunaren doai hauengatik, aingeruta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu poz betean kantari. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hauda sinismenaren misterioa,
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Ta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi iezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan, jauna, mundu hontatik zeuregana eraman dituzun zeure zerbitzariak. Beren urte hurrenean, Alfredo, Josu, Aniceto, Conchita eta Patxi. Duela 3 urte hil zen Agustin, baita ere Maria Dolores, Milagros, Inés, Guillermo, Jerónimo, Luis, Aurea, Joaquín, eta Mikel eta Jose Maria apaizak. Heriotzan zure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren, Ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizali guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diregun ezkero, ez gaitzazu ziten talian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei,
Ta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera gizali eta gizalietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. En la comunión, todos nos quedaremos en nuestros lugares. El sacerdote y sus ayudantes irán a vuestro sitio. Quien no quiera comulgar puede permanecer sentado. Por motivos de higiene, no se pasará la bolsa de la colecta durante la misa. Será posible colaborar con los más pequeños de Cáritas a través de las cajas colocadas a cada lado de la puerta principal y de la salida del ascensor, al final de la celebración. Kristoren gorputza.
Egin dezagun otoitz. Kristoren gorputz santuaz eta odol baliotsuaz berritu gaituzu jauna. Egizu, misterio santu hontan parte hartzeak ekar diezagula egiazko erospena, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Oharrak. El próximo domingo, 28 de junio, la colecta irá destinada a las necesidades de la Iglesia Universal. Al día siguiente, el lunes 29 de junio, celebraremos la solemnidad de San Pedro y San Pablo a las 11 de la mañana. Este año no habrá procesión. Esta semana celebraremos 3 funerales de los fallecidos durante el confinamiento. El lunes, por Jesús Gorostola Idíbar. El martes, por Josu Vicente Mendizábal. Y el viernes, por Vitoria Udías Barragán. Bueno, igande ona izan guztiok, bain gure bizitza harritokietako amaren eskuetan jarriko dugu, eta jainkoaren pakea gidagaitzala gu guztioi. Jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.